Nhar it-tnejn li għadda Claudio Grech irriżenja minn chairman tal-Aġenzija Maltija t-Teknoloġija tal-Informatika il-Mita. Ir-raġuni li tal din ir-riżenja kienet li kien qed isiba diffiċli biex ilaħħaq bejn in-negozju personali tiegħu u x-xogħol fil-Mita. L-erba', il-ġurnal L-Orizzont żvela li Claudio Grech se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-Orizzont żvela li Grech se jkun qed jikkontesta d-distrett li kien jikkontesta fih Hostingat, l-ewwel distrett. Dan id-distrett jinkludi l-Belt Valletta, il-Florjana, il-Pietà, Gwardamanġa, il-Ħamrun, parti mill-Marsa u minn Santa Venera. Bejn l-2008 u l-2009 Claudio Grech kien il-kap negozjatura l-Gvern Malti dwar il-proġett ta' Smart City. Wara huwa daħal jaħdem mal-istess kumpanija bħala kap eżekuttiv iżda rriżenja biex sar chairman tal-Mita. 20 sena Claudio Grech kien tressaq il-qorti u nstab ħati li falsifika karta tal-identità tal-Pulizija. Grech kien iffalsifika din il-karta tal-identità meta kien impjegat għas-sajf fiċ-ċentru tal-computers fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija.